Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. MLA ka People's Democratic Front Namalim constituency ubade rumentri haka sorkar jella uba Hamlet Doling lapan pa ba ka jengkren bat kaseng NPP kadang ya Chakman Henry hadu menta umpat laban shim ya karai kane ka jengkren bat uba Hamlet Doling kadai hadian baki nokit kam jong hakini kisngi kilami no nakaseng PDF bat let penyaso no syakaseng NPP Uba Hamlet ulaong bahaman ki jaka ki don bet ki bayarong yami. Henry ha ke election uha ban ngap lang ye kajing ai jingmon jong ki nong yalam hapo ka constituency. Pakina pang politics ngi ba kina Christian jong pil nang rong NPP. Ti don ba kano ba pil amon long NPP. Kai ka daw siwa talam ni. MP pemla ban hakno ka constituency ka politics ka jong mi jong ki nong Christian ba jaka su ka chaka ka don bet. Mereka mau mata nak liam ke jonga, pikiran dan kerja kerana nak liam jong ke NPP ru, di kerana keren, di kerana buan bak tidak bernama mata kerana ngirang keren nak mata, bak nyimpak lah ban ong ya kara ke bakado, di marba kerja ke bakun, mau, bak nong ilam kerja kerana don, bak NPP ru ke bak laya keren ru mata kerana sopang kerja kerana jongi, di ban ong kara ke bakado telong nyimpak semya, haru mata nyimpak semya kerana kara ke bakado. Boleh phimut mino ne PDF nak kai ka daw. Kata ada nak pergi jong kerja keren jongi bak nong ilam kerja. Berbasa setang ba pedang. Dalam. Kerja keren ni manta long nyimpat tip kalau menurut dia yang keren dia. Nomor itu ipi election ni sebenarnya rekan-rekan bat kinong ngelam. Klaim ngelam UML usah marwai. Sebab kebetulan kami ban sim lang yang menjuru di ban tip confidence ya ka jeng don di dalam daboro ki strong kita prepare banyak lang yang no kam. Dikira proses dengan mata kerang ya keren dengan pala ban puas don kapkon. Ni badai jing sisa ba ongu ba padang ba pi bat wa jisan krum sai hagide ban num ye khonsu naga parti PDF pilong ka jing sai jing bom sai klong bang ya keren te perkut de dalakut ka jing keren telah sai nong ko blong mata ka jing keren don ba dan ka jonga kinong ka sana bar MPP te malok nyempat ya setu bakhan jing setu nyem chula ban jom kumar sebelum ka parti da jing setu jing sai pe dikani proses lang ya dengan panang okay. Nomor ngi wa bagi lalu wa deno kit kam NPP ngi ulami ma lorong ban se PDF. Among long kata long kibre kita bi marba ngin ngam ko long e gi ru kata ka jing long jing mang jong ki thenga thum batai kun hom batai. Kemudian kebasai kalau ba lalaki no yalam yo EP balista tapi balik PDF ru pendek tapi on leci NPP pin. Pi ka election ke di bakong santam bagi di bastu bagi hak banyak angkat bat kinong kersan katongi klaim kinong kersan wemliu aram ne kongdo tena kada marba kolesho arpo apply kadang dor sembah reu nyobanai di ngaru kadang bun kami kam kajonga ngapadi obani somthan di marka de kam ngang keren te mata te dengan pak ngang keren ke bantah ni pak posokot di kam sam shui ngan sab samban khanna lumno ika wei ka ti ka ba ki kinong kalam ke mat di hanta ki sa ba kalau hendak Iki haki kubarong ba uba pedang ukran benyau ba plalong minister sansnem te boleh pi no ma ukran benyau ba pedang ni pi te boleh pi le kan no chakta NPP dan jethot ni ba pedang em kam dan kan noru ten rei tu pi di buat nengalang kidan ti BB parti ru ma jadi di kuat NPP di kuat dan bi parti bi kuat te habai kuat tengi bade kan kanuan bade hak bania kran ke nyum sak long M1 M3 kalong kena kamlong te habai yo je kan BB parti ti hak bania kran bang hak berbani tu ba ino lam ke jong